duhimbaza Imana. Tugiye guhimbaza Imana mu buryo bw'ubuhanuzi. Tuvuga ngo Mana iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Ndakeka abantu benshi bari aha ngaha hari situwasiyo abantu babaye ariko batishimiye, ukabona ibyo wifuza ariko ntibikunyura umutima bitewe n'uko ntawe uhagaze. Ariko Imana iyo irambuye ukuboko kwayo imiyaga n'imiraba birahunga. Nta kijya kiyitera ubwoba. Mu kanya twaze turirimba ngo inyanja yarayibonye irahunga, ngo Yorodani yibonye igenza umugongo, ngo imisozi yibonye itera hejuru nk'amasekurume y'intama. Haleluya! Iyo irambuye ukuboko nta burwayi bujya buyitambika imbere. Umugore umwe yahuye na Yesu gusa mu kwizera akora ku nshunda z'umwenda we. Ntawe yafashe ikanzu, yafashe ku nshunda ze gusa. Uwo mwanya arakira kubwo kwizera. Bivuze ngo imbaraga y'Imana iyo ivuze ngo bibeho bibaho. Haleluya! Rero nawe niyo mpamvu numva bitoroshe kubivuga ubicaye. Uhanurire ubuzima bwawe uvuge ngo Mana y'umugoroba urambura ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga.
nyine je ndamuvuga mu ndirimbo ariko uzasubira imbere Yesu ataha umukwe gikami wanasifiwe sana yana nashira divai nashira wanasifiwe sana imaze gushira Maria arabegera arababwira ngo icyo babwira aricyo mukora Maria abantu bari bafite agiye gukora hari umuntu aramukiza ese icyo yakoze cyo cyari gisobanutse mu buryo bwake kuryo bisobanutse muzosubira mu mateka hakagira umubwira ko ari guhagararira icyo azoza kubwira ntawamenya